Дихання є один od najvažnijih aspekata u radu sa mišićima karličnog dna. Hajdemo sada da uradimo sa vama zajedno disanje stomakom ili dijafragmalno disanje. Udah ćemo raditi kroz nos, a izdah lagano kroz usta. Stavljamo ruke na rebra, na udahu punimo naš stomak vazduhom i trebalo bi da osjetimo proširenje u rebrima sa prednje strane našeg stomaka, u bočnim zidovima našeg tela, a također trebalo bi da osjetimo proširenje i odozdo, tamo gdje su mišići karličnog dna. Oni se rastežu na udahu. Također važno, ako ćete vi osjetiti proširenje na udahu i pozadje, postavite ruke na zadnje rebra, na krsta i kada radite udah, osjetite kako vam se širi telo u svim pravcima. A izdah radimo lagano na usta. Ponovit ćemo nekoliko puta.